Sibonga ukuphila sifisa ngathi impumela ngaba khona lo mnyaka 2021 noma zikhona inkinga noma zikhona ilingo la uwe khona uzovuka ukuthi bathina abantu khohlwa usengalungisa futhi namanje sekhona ukuthi ungalungisa uMdlamini ke mina umthandazi ngiyabinga yonke indawo abangaziyo abantu lapha ka YouTube channel ngicela subscribe ngiyabonga kakhulu ngoba sithi sisho umuntu ngabantu so kwela bakhona emakhaya iphathe kahle sizameni impilo sifonelane uma ngithola ngefonini ngaphatheke kabi inkosi yami baningi abantu esengibasiza manje futhi ngiyangena kakhulu emanzini ngiyakhuleka ngithandaza ngathi uNkulunkulu angasiza mbukelo khona ekhaya la unenkinga khona nje obhekane nazo but kumele ukwazi ukuthi abantu nongena lutho abantu abakuthandi but bese unelutho abantu bayakuthanda kunzima ukuthi uswele umuntu ogulayo uthi uyamthanda ufuna nibe bangani ufuna ukuphila kangani but njengamanje into esibuka yenza ke emhlabeni njengamanje abantu abaningi bafuna into nemali abangazi imali umuntu ithathe iphi umuntu so bheka abangani bakho kuphela wena ukuthi njengoba unabangani bakho the day ugula bayoba khona yini the day ushonile bayoba khona yini so babheka abantu ophewe nabo kunabantu abadala ukuthi ungakhona ukuphumela phambili ngokwempilo buka lana basacela kwakho kunabantu abenza ukuthi manje ugcine ku relationship yakho ungayiphambili ucabane umuntu wakho mhlawumbe wesifazane ucabane umuntu wesilisa bathi vele miyeke kusihlupheka ke kahulumende ina kanamali kanti ufuna ukubheka abantu ngoba uma uthi umuntu no bese nicabene kanje hlani phasi nilungise nibonisane ngoba ayikho into ezeka lula nganza kwethu abanye abantu abaningi basemshadweni kunemzima bakhona usemalobolweni kunebuzima bakhona noma uthiwa wesilisa ungachubusana uyingano ntombi ziningi zizokuthanda uzogula lephansi ufune ukuthi thina manje baqwebhele bakuloyile kanti nguwe ulendele ingcweza ihleli lapha phansi zama ukudla ume khona ume ubhekana nempilo yakho kubhlungu ukubona abontanga yakho baphumele baphambili uyaseyagula enigula kwakho ayithi loyiwe ukugula ukulande wena akwela bakhona emakhaya nje ngiyanibonisa nani futhi ngangibonisa sibambisane ngempilo siye phambili isifiso sami ukuthi umuntu ngimkhulekela aphile futhi asinde inkosi nibusise uDlamini okhuluma kumthandazi ePitritif eMpumalanga lapho ngikhona khona ngiyabona futhi lami le lisha yabona ngenzela ukuthi uzohamba yogubha ngalumuzi emahlathini wena makaputsa ami lapha sithatha le vene emngane wami sifaka umuthi phakathi yonke into iyahlangana yephuzelele lapha emahlathini lephuzelele saza ukudala umuthi ayindaba yokudlala abantu bathi abantu bonke ngabantu sawusebenza le vene le yokugaya umuthi imithi yokugcwala ngemva ya yilo ufuna utshela kona ngiyabona